tugatera tumeze nk'amadubu. Afande we, ibyo byarabaye, icyabaye ni ukutaruhari. Ikaze mwese bakunzi bacu ba Tuzarusinda TV, umugoroba mwiza abandi igitondo cyiza bitewe n'aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Twongeye kubasuhuza tubararikira amakuru yacu uyu munsi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2025. Wa mwanya mwiza ni amasaha y'ijoro umenyereye, tugenda tuganirira turebera hamwe uko byifashe mu karere, bivugwa mu karere tukabisesengurira hamwe. Ico gihe tubonye akanya kugira ngo tube twabaganiriza ku makuru avugwa mu karere, ku makuru yiriwe mu karere hirya no hino, kuko twabibemereye ko tubagezaho update y'ibivugwa mu karere. Icyo twagusaba nuko wakora subscribe utarayikora kugira ngo tukuzorucikora mu kutu tuganira umunsi ku wundi, muzaza muhora mu natwe 5 kuri 5. Uyu munsi imurenge hiriwe neza, haba Minembwe no mu nkengero zaho, ahagenzurwa n'amadubu, ahakontorwa n'amadubu. Umutekano ukomeje kuba mwinshi, usibye yuko iyi nzira ya Mikenke werekeza ku Ndondo abarundi bayifunze ubu ngubu ntiri gukora. Nico kintu kiraje inshinga abaturage bo Minembwe, kuko niyo nzira yonyine baboneragamo uwo munyu niyo sukari. Iyi nzira uva za Mikenke werekeza ku Ndondo abarundi bakaseriyezo hagati y'abaturage batuye ku Ndondo n'abaturage batuye mu Minembwe. Urumva ngubu nta muturage bakiva mu Minembwe apfe kugenda ku Ndondo hariya, kuko no guca ku ma defense y'intera hamwe ku ma defense y'abarundi, niyo mpamvu bikomeje kugora. Ariko ubundi nko mu bindi bice byose bigenzurwa n'amadubu, za Mikenke, Minembwe, za Rugezi, Amarango, za Rutigita, za Kivumu, hose uturere twose dukikije Minembwe centre nuko ari amahoro. Ndetse n'aha ngaha ni iyi nzira yapfuye yicwa n'ubundi n'abarundi, kuko niyo mugambi babajanye kugira ngo bice zino nzira, kuko bisetinzemo ikintu yuko Afrika ishakisha kuyoborwa n'abatutsi, kuko bavuga ko Museveni ari umututsi, perezida wa Kenya rutari umututsi, perezida w'u Rwanda ari umututsi. None bagashakisha kwerekana yuko East Africa ishakisha kuyoborwa n'abatutsi. Niyo mpamvu Ndayishimiye nawe yahagutse cyane kugira ngo abe yagwanirira Gisegeti bafatikanya. Ariko bira byose ni ukutamenya ibyo bagwanira, ni ukutamenya iyo politike yayija niyo yayigana. Kuko abatutsi muri Kongo bamaze imyaka myinshi bicwa ntawe utabizi, n'uwo byirengagiza n'uyu muntu w'Akagara yabyirengagiza, ariko azi ukuri, azi yuko ntabwo umututsi yigeze agira amahoro mu gihugu ca Kongo, kandi akomeza kwicwa n'ubutegetsi bubi. Niyo mpamvu twebwe dushakisha impinduramatwara ngo kandi tugerageze, kuko tumaze gupfa impfu nyinshi z'akarengane, tutagira kirengera, tutagira gitabara, twenyine tukitabara tukigwanaho. Nubwo duhagurukirwa n'ibihugu byinshi, kuko Uburundi bwahagurutse bugafatikanya leta ya Kongo hamwe n'ino mitwe yose yitwaje intwaro na FDL nayo n'ikindi leta, kuko ni benshi. N'abasirikare batsinzwe ku ntambara, batsinzwe mu gihugu cy'u Rwanda, bambutse ziriya n'ingabo za FARE zashitse zifora mu mutwe wa FDL. Ariko urumvira nayo n'indi leta, kuko ubushakashatsi bwakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda bavuga yuko FDL bari mu 10,000. Urumva nabo izo n'ingabo nyinshi, FDL 10,000, kandi bo uko bari bafite imyitozo y'igisirikare, bakoze igisirikare mu gihe cyabo. Urumva turwana na leta nyinshi, turwana n'umwanzi mwinshi, bagutse kugira gusa ngo barangiza umututsi. Rero kuba uyu munsi umututsi yaragutse kugira ngo yigwanirire yigwaneho, ariko leta y'u Burundi ikabona yuko ikwiriye kuza nayo ikamwica, ikamwicisha inzara. Ibyo byose niyo mpamvu n'abakomeza bishisha, bakomeza bikanga ubusa, bavuga yuko baramutse basinzwe intambara bari kurwana nayo mu burasirazuba bwa Kongo, yuko intambara ishobora kuzagera mu gihugu cyabo. Niyo mpamvu perezida Ndayishimiye ahora agira ubwoba cyane, atekereza yuko naramuka atsinzwe intambara muri Kongo, kuko n'ubundi baratsinzwe, batsinzwe za Noro, bazabakurikiye babageza muri Sud Kivu. Ubu ngubu aho bavuga abarundi bavuga yuko badafite kuzahava, kuko baramutse basinzwe muri Sud Kivu ipakanye n'imipaka yabo y'igihugu cy'u Burundi, bagatinya yuko nibaramuka batsinzwe yuko igihugu cyabo naco kizahita cinjirirwa. Ariko twebwe ntago dufite gahunda yo kuza gutera u Burundi, ahubwo twebwe twigwanaho, dusaba abarundi ahubwo kuva mu gihugu cyacu bagataha ahantu ingabo zabo, kuko ntaco baje gukora, ntaco baje kugwanirira. Bari muri politike batazi yo yayiva niyo yayigana. Ariko twe ntago dufite gahunda yo kuvuga ngo turaje gutera u Burundi. Bicara babyikanga bonyine kubera ko bazi yuko ari ibyaha byinshi bakoze muri Kongo, niyo mpamvu bicara babyikanga. Rero uyu munsi murengeho ni amahoro. Abo barundi ne bakomeje kuba ikibazo, niyo mpamvu tubatindaho.
nibo bakomeje kuba ikibazo bafunga inzira Umunyamulenge yaboneragamo umunyu, yaboneragamo isabune, abarundi barazifunze zose. Kuri ubu ngubu kuvuga ngo umuturage abone umunyu abone isabune ni ikibazo. Tukibaza impamvu leta yazanye umugambi wo kugira ngo ibe yarangiza Umunyamulenge muri Congo, tukayibura ntaco twakoshanye n'Uburundi, ntaco dupfa n'Abarundi, ariko bakumva yuko bakwiriye kuza gufunga inzira Umunyamulenge ntabone umunyu ntabone amavuta. Ariko tuzakomeza twigwaneho kuko duhora twigwanaho no mu myaka myinshi. Kuba tukiriho ntabwo ari ku mbabazi z'Abarundi kandi ntabwo ari ku mbabazi za leta. Yaje kuba ari kubw'Abarundi bo baba barafashe minenga, barafashe mikenge, bagasaba kandi bagasubiza ubuzima bw'abaturage mu kaga, bagasaba kandi bakabatoteza. Naho ubu nyine hari hagituje ingabo za MRDP zikomeje gukadira n'Abarundi isaha n'isaha. Mushobora kumva isasu rivuze kubera ko ntago bari kure, ahubwo bakomeje gukadirana barebana ingwe. No mu bindi bice bigenzurwa na AFC bikomeje kwibasirwa cyane n'ibitero bya drone. N'uyu munsi barashe ku duce dukurikira: Kibati, Nyabyondo, Bibwe, Kikombo no mu nkengero zaho. Ibyo nibyo bice byaraswe na drone. Ariko twibutse ko mu nama yabaye ku munsi w'ejo, abayobozi ba AFC barahuye baganira kuri iki kibazo. Bavuze yuko izi za drone baba bazishakira umuti kandi yuko bafite kuzigarurira ibindi bice. Muri make nuko intambara ishakisha guhindura indi sura, ikava muri isura irimo igasa kandi imigwano ikaduka. Ubundi impamvu byari bisigaye bigenda gahoro gahoro ni ukubera ko bari afite ico bari bahuriyemo mu biganiro Doha. Ariko Doha AFC yerekana yuko leta ya Kinshasa itubahiriza agahenge kashizeho kugira ngo babe bashakira ibibazo mu nzira za diplomasi. Leta ya Kinshasa nayo ikavuga yuko M23 ikomeje kwigarura ibindi bice. Bose bakomeje kuregana yuko uruhande rumwe rwo rutari kubahiriza agahenge kashizweho, urundi narwo rukarega bene ibyo ngibyo. Ariko mu bigaragara nuko bose na bose agahenge ko ntago kigeze kubahirizwa, kuko leta ya Kinshasa ijije gutera ku bindiro bya AFC ikarangira yigaruriye utundi duce dutandukanye. Rero M23 yavuze yuko ifite kuzazivugutira umuti. Murabizi ko ca gihe za Noro za drone zitari zigikora kubera ko zarazaga bakaziyobya mu ikoranabuhanga ryabo cyangwa se bakanazirasa. Murabizi ko na za Sukhoi zigeze kuraswa zikaraswaho nubwo zitaguye, ariko zarashweho kandi zereka gutera ibitero zasigaye zitera. Na za drone zo zari zararetse zisangije kuraswa muri Sud Kivu. Ariko abayobozi ba M23 bavuze yuko bari gupangira ibi bitero biri kubagabwaho ko barabishakira umuti. Mu minsi mikeya muzumva nta za drone zikaya zirasa ku bindiro by'abaturage. Uyu munsi AFC yasohoye itangazo yamagana ihuriro rya leta ya Kinshasa FARDC kudakomeza kwica abaturage b'inzirakarengane, kuko n'uyu munsi ibyo bice tumaze kubabwira nuko babirashemo ihuriro rya leta ya Kinshasa. Kandi AFC yerekana yuko haguyemo abaturage benshi, abandi barakomereka, bose bazira akarengane. Leta ya Kinshasa ikomeza kurasa ibitwaro biremereye na za drone mu baturage. Ubundi AFC iyo igiye gutera ahantu iragenda igatera kandi ikahakikisha ko nta muturage uhagira ikibazo, kuko baje gutera biteguye yuko bahafata kandi yuko barinda umutekano w'abaturage. Nayo leta ya Kinshasa yo no kugenda titore naho irasa, ikarasa abaturage, ikarasa abana. Niyo mpamvu AFC ikomeje kubyerekana ivuga yuko leta ya Kinshasa igenda ihagarike uyu mugambi wayo wo gukomeza kurasa mu baturage. Kandi bitari ibyo AFC ifite umuti izakoresha kugira ngo ibe yazivugutira cyangwa se yigarurire ibyo bibuga biri gukoreshwa n'izo ndege za drone. Andi makuru nuko ibikorwa bya AFC bikomeje mu bice bamaze kubohoza. Umutekano ukomeje kuba mwinshi ndetse bakomeje n'ibikorwa remezo, kuko n'uyu munsi hari ibikorwa byagaragaye by'umuriro wa stima. AFC M23 yerekanye yuko bifite ubushobozi bwo kwatsa umuriro mu bice byose bigenzurwa na AFC, haba mu cyaro ndetse no mu mujyi, kuko bahagurutse kugira ngo babe barengera abaturage ndetse babazane n'iterambere. AFC yerekanye ubuhanga bazakoreshamo bwo kwatsa umuriro mu bice bigenzurwa n'iri huriro byose, umuturage wese akagerwaho n'iryo terambere, umuriro ukagera mu wiwe bakura atarinze aja kuwushakira ahandi. No mu bindi bice bigenzurwa na AFC umutekano ukomeje gukazwa, ndetse kandi n'ibikorwa remezo bakomeje kuzana ibikorwa amaendeleo, utuzi byose na byose, kuko kiriya ni icyama gishakisha impinduramatwara gukuraho ubutegetsi bubi bwatoteje abaturage, bwishe n'abaturage,
butarebye ubuzima bw'abaturage ahubwo bukirebera bwonyine, bukareba inyungu zabo za politike, inyungu zabo zo ku mufuko, ahubwo ntibite ku buzima bw'abaturage. Rero AFC icabahagurukije ca mbere ni ukwita ku buzima bw'abaturage barenganye, n'ubundi barengana bitwa ngo bari kumwe na leta, ahubwo leta ntireba ubuzima bw'abaturage ikomeza kureba ubuzima bwabo bwite. Kuko murebye kuva aho AFC yigaruriye umujyi wa Goma na Bukavu, urebye hagiye hagaragara ibintu byinshi, iterambere, isuku. Kuri ubu ngubu i Goma cyangwa se Bukavu ku bahaciye habaga ubucafu nk'igihugu nyine kidafite nyiraco, igihugu catereranywe, ariko AFC kuva yahagera ubu nyine ni isuku ntiwaba ukibona ishashi mu muhanda, nta kintu na kimwe waba ukibona. Ni ukuvuga ngo iki ni icama ca mapinduzi gishakisha impinduramatwara, guhindura ibyananiranye kikabigira bisha. Mwari kumwe na Pacifique Kamunege, ugenda ubagezaho amakuru y'akarere. Murakoze, mukomeze munege nugana tutubagezaho umunsi ku wundi.